Leta y'u Rwanda iratangaza ko iri mu biganiro n'igihugu cya Denmark byo kohereza impunzi mu Rwanda. Ni nyuma y'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda rirabyamagana rivuga ko u Rwanda rurimo gufatanya n'Ubwongereza na Denmark mu guhonyora uburenganzira bwa muntu. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cyihariye umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda Alain yahaye Ijwi ry'Amerika yasobanuye ko ibiganiro bigamije kureba uko abifuza ubuhunzi muri Denmark bakoherezwa mu Rwanda, ko ibyo biganiro bigeze kure. Ibiganiro birimo birakorwa kandi ntabwo ari bitangiye kubera yuko hari icyo u Rwanda rwagezeho n'Ubwongereza n'ibyo bashyize umukono ku masezerano. Ibiganiro byari bisanzwe bihari. Navuga ko birarimbanyije ariko burya igihe cyose ikintu kitararangira kitarashyirwaho umukono ntabwo wavuga ngo cyatunganye. Birahari, biraganirwaho, ubwo wenda n'ibi byabaye hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza bifite icyo byakongeramo nk'ingufu. Ibi biganiro hagati y'ibi bihugu byombi biraba mu gihe abantu banyuranye cyangwa imiryango itegamiye kuri leta ikomeje kwamagana amasezerano aherutse gusinywa hagati ya leta y'Ubwongereza n'u Rwanda. Amasezerano agamije kohereza abasaba ubuhungiro bari mu Bwongereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza wo mu ishyaka rya Green Party ritavuga rumwe na leta yongeye kwamagana izi gahunda. Twebwe ntabwo twanga impunzi zije mu Rwanda ziduhungiyeho turazemera rwose, turazakira. Ariko impunzi zitahungiye iwacu, zahungiye ahandi, zahungiye mu Bwongereza, zahungiye muri Denmark, zahungiye muri Israel, ntabwo ari impunzi zacu. Ntabwo tugomba kwikorera umutwaro w'abandi. Ntabwo turi igihugu gikize kurusha Denmark cyangwa se kurusha Ubwongereza ngo tube twakwikorera umutwaro wabo, cyangwa se ntabwo turi igihugu kinini kurusha Ubwongereza cyangwa se Denmark ngo tube twakwikorera umutwaro wabo. Muzi ko u Rwanda aricyo gihugu gituwe cyane kurusha ibindi bihugu byose muri Afurika. Habineza ashimangira ko ibi bikorwa byo kuzana impunzi aho zitasabye ubuhungiro bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Ni ukubongerera uburenganzira bwa muntu. Itegeko twasinye twese muri Nations Unies Convention yo kwakira impunzi bivuga yuko umuntu wese waguhungiyeho ugomba kumwakira. Nidufasha abo bantu turaba twishe ubwa burenganzira bwabo, kuko abo bantu ntabwo baduhungiyeho, ntabwo bigeze bifuza kuza mu Rwanda. Ubwo kubakura mu burenganzira bwabo aho bagiye turaba abafatanyabikorwa. Hasigaye hari politike zikomeye i Burayi z'abantu banga abirabura, banga abarabu, bavuga ngo turabacura akazi iyo tugiye iwabo. Ubwo twebwe nk'igihugu cyaciye muri ayo mateka mabi y'ivangura ntabwo twagomba gushyigikira ibintu nk'ibyo, gushyigikira ngo tugiye gufasha abandi muri politike zabo zo kuvangura. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize igihugu cy'u Rwanda na Denmark byari byasinye amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi azibanda mu guteza imbere ubufatanye mu nzego zirimo politike no kwita ku bibazo by'impunzi. Nyuma yaho ariko ntabwo byakomeje ku buryo hari abatekerezaga ko iyi gahunda itagihari. Umuvugizi wa guverinoma Kanenga bakomeje kugaragaza ko izi gahunda zibangamiye uburenganzira bwa muntu. Abakomeje kunenga ni byiza, no kuvuga icyo umuntu atekereza ni byiza, ariko bikarusha iyo hari ugize we icyo ashyira mu bikorwa. Noneho hari ikibazo cy'uko abo bose inzira banyuramo ni inzira zishyira ubuzima bwabo mu kaga. Byose bikorwa abo bananenga bakanuye bareba, nta gikorwa bashyiramo, nta nzira batanga, nta gisubizo batanga kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Igihugu cya Denmark gisanzwe gifasha u Rwanda mu bikorwa rwiyemeje byo gufasha abimukira bacumbikiwe mu nkambi ya Gashora bavuye mu gihugu cya Libya, aho itanga amafaranga yifashishwa mu kubabeshaho. Gahunda yo kohereza abimukira bava muri Denmark bazanwa mu Rwanda iratekerezwaho mu gihe imyiteguro yo kwakira abazava mu Bwongereza bazanwa mu Rwanda igeze kure. Umuvugizi wa guverinoma Mukurarinda asobanura ko ubu inzu bazabamo zamaze kuboneka, ariko ko nibamara kugera muri izo nzu bazavanwamo bagakomeza ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi banyarwanda babaho. Baba ari abimukira bashobora kuzava muri Denmark, baba ari abazava mu Bwongereza, imibare yabo ntiramenyekana ndetse n'igihe bazazira nacyo ntikirasobanuka.